Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga kakasih tiranan, alhamdulillah, jadi naikap kita niyo na sin pakarajaan na to kain na biya parabos wala laong tagaaon pasal sin na blackout ini katilwakan din sa buwangan tayo na. Dahil si Mayna, na alhamdulillah, yayaon yari na kita niyo. Tata irwe sabing guru mulia amin tagsuko sinokto insyaallah ina akong parugay bal po yung guru karasahan meron na ruweng kay Sheikh Abdul Nasir Abdurrahman bal yatafaddal siyaratuhu maskura. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nashkuruh alladhi an'ama alayna bi ni'matin katsirah zahiratan wa batinah. Lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala ad-din kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Salawatullahi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bida'watihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala Hamim Tanzilul kitab min Allahil azizil alim Ghafiriz zambi wa qabilit tawbi shadidil iqab ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Maulidain dito mga kakasinsin Allah subhanahu wa ta'ala hatiranan. Yari na isab kami mga kamaumaasan sing kamu kabiyaksahan. Yatud na mo na isab maun padarat sing kamu. In ganap pangadjian. Amin masi-masi kita niwa pangadjian. Bunga sin pag-iman. Aula-aula na tuuda bunga sin pag-iman.
Amun ya amalan sin beriman usug iwan sin beriman babae. Papasingurun kita niyo sin Allah Ta'ala kanilayad to. Sabab kalna sila yadto inyanugharaan sin Allah Ta'ala ni'mat dia dunya aula na nikmat hadlaw kana. Mga kakasin sin Allah Ta'ala tiranan, ayaw natutuod kalupahan. Tumtumun taniw tumtum di manjari kalupahan. In pabaita sin Allah Subhanahu wa Ta'ala haumat hinapusan amuna in kita niyo ini. In parakala di papalupakato taniyo sin Allah Ta'ala sababin syaitan kawaan tagupat kajam hipapalupakato taniyo. Supaya mabugto in palsugpatan in ipon iwan tagipon. Mga anak apo na mo atiranan, dungugon taniyo impalman sin Allah Ta'ala impangadian na to. Hapanagnaan sin suratu Ghafir. Ayat panagnaan paayat hikatu. Di nasabot ha sura ini, iwan ha ayat ini. In sa laggo-laggo sifat. Sifat si mahasud si mahatinggi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amu in ialop simbar iman usug, iwan beriman babae. Salugay, in nikmat diubus pa kanila sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmat kabuhi, iwan nikmat kagugunahan sing kabuhi. Mga anak apo, yarim palman sin Allah Ta'ala, suratu Ghafir. Hamim tanzilul kitab min Allahil Azizil Alim. Panagnaan sin ayat huruful muqatta'ah. In huruf ini mataud ta'iban niya sumagawa paratsayahun na to sadya in i'jajil Quran. In Quran mu'jiza siya. Di siya kasinguran. Iwan way makasingud kaniya. Sabab kalna daing hamahasud si mahatinggi Allah Subhanahu wa Ta'ala papagkahagaran sa jakato taniw in huruf ini ingan niya huruful muqatta'ah. Tanzilul kitab min Allahil Azizil Alim. In Quran maha mulia piyatulun sin Allah Ta'ala maun panabi hinapusan, pa mga ummat hinapusan. Uno yan. May piatulun maun kanila. Tanzilu alayhimul barakat. Karena patulunan sila sin Allah Ta'ala
sin hinang sa barakat daing hatuhan harat maun kanila. Mga anak ka po, imasa na to ini, nagihinangin tao sa hinang wayroon barakat. Magkaunahan kita nyo hinang misan tiyo mabarakat, aula-aula na mataod. In Quran mahamulya yan. Kahinapusan kitab piatulun sin Allah Ta'ala pakahinapusan Nabi. Damikian pakahinapusan umat. Mga kakasisin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mangannal kita niyo marayaw simpangannal tiyunyok kato taniyo sin Allah Ta'ala. Ayaw na to kangiunin nikmat sin pangannal. Nikmat sin pikilan. Nikmat sin akal in iyan. Bang nato yan di mausal hakabayaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya na naman nato na, iwan kita na doon na, inhibal si manusia. Apabila wala dooning kabayaan sin Allah Ta'ala, biya na sindi magbus hawara amasa nato ini, in kakahinang si manusia, timaud in simulang pakabayaan sin Tuhan, tiyo da, in miarad sin kabayaan si mahasut si mahatinggi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Uning Quran yan mahamulya. Al-azizu fi mulki. Al-alimu fi khalqi. Allah Subhanahu wa Ta'ala mang daraog di pagdaogon. May tayan mang daraog di pagdaogon. Sabab aun banta na to. Sabab aun mang larak kato. Magkarunahan kita niyo wapi de nga Tuhan. Magkarunahan kita niyo tatawangan de nga Tuhan. Magkarunahan da kita niyo pamalihala de nga Allah Ta'ala. Di na to karunahan ng pamalihala sin tao. Di na to karunahan ng pagtawangan sin tao. Apabila wala doon in kabayaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imbar iman, piyauna nila, inhantara nila, iban sintuhan nila, pabila rimayaw na, inhantara nila, iban sintuhan nila, inbunga na yan, dumayaw, inhantara nila, magkahi pamano siya, iban pagkahi niya mano siya. Al-alimu fi khalqi. Maingat in Allah Ta'ala hakatan pia panjarin niya. Way sahawihon at Tuhan nagpapanjari sin langit iban lupa. Di kau makasahawilong mumangi pakarew lupa in langit. Way ruhon sahawihon. Mangi lupa pakarayaw lupa. Mangi lupa pakarayaw in dagat. May taing dagat bukun malimu. May taing dagat maasin sadya. May taing dagat sarang aun malimu. Aun dagat malimu. Aun dagat maasin. Aun dagat matabang. Kakausan niya to sin Allah Ta'ala hindi ato. Sa kumangi kau Tuhan bang aun dagat malimu. Mahinang kau kumkum. Mahinang kau sanam. Dahil nga sabab yan, in Allah Ta'ala, al-ajijil alim, mang daraog di pagdauhon, maingat di kaliwanin ingat, na nag-ingat-ingat man biyaw nin tao, pakaniya,
na prove na ri datoy sila makaingat katan, maingat, iwan sin labi maingat, iwan sin di maingat, wayron datoy kaingatan nila katantan, bang bukon hinduan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sabab yan, in anak apo. Dahil nga sabab yan, mga anak apo, imbar iman usog, imbar iman babae, wala sila timangtang dahil nga ingat kabayaan sintuhan. Di sila maun patao nag-ingat-ingat. Ta maun sila patao, maingat dahil nga Tuhan, hinduan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yan, impamaugbog simbar iman na kauna, iban simbar iman haulihan ummat, iban simbar iman haulihan kitab, iban ummat haulihan na sila. Uno pembeta sin Allah Ta'ala, Ghafirijam. In Allah subhanahu wa ta'ala, Alladhi ya'fu an junub, mangangampun harusa. Mangikiparat harusa. Sa pagkiparatan sin tao kambing. Yung pagkiparatan sin tao sumbay uning kambing, sumbay uning sapi. Magad sadya kita ni wakabayaan sin Allah Ta'ala. Mga anak apo na mo, mga kakasi sin Allah subhanahu wa ta'ala, ipapahati ka to taniyo imbaugbog si mga bariman. Amo na imbiyayta sin Allah Ta'ala, iwan sin Rasul niya. Ghafiriz zambi, mangangampun sin dosa. Ampunun niya, iwan maapun niya. In bariman usug, iwan bariman babae. Di sila lisuan, di sila lamahan, mangayo kamaapan, iwan magpamaap pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ghafiriz zambi wa qabilit taub, karena nagbaitain Tuhan in siya bang ulungon, iwan bang ampunon. Wa yakbalu taubat addi, tay maun niya, inipon niya nangayo kaniya kamaapan. Mga anak po, imbar iman, dumiban sinadlaw, nangangayo kamaapan patuhan, nangangayo kamaapan papagkahi. Amad tuwing papasinguran ka to tanyo. Salta, piyabaitaan kita niyo sinallahu ta'ala kaiwanan ayat. Yuhibbut tawabin. Kanungnungan niya, iwan kalasahan niya, in mga ipon niya. Matibut mangayo kaampunan, iwan matibut magpamaap pa Allah subhanahu wa ta'ala. Kagunahan sin ummat haulihan ini. Kagunahan na to usog iwan babae. Humarap magtupahin ng biyeta sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ampari malupa sin nikmat yanughara sin Allah subhanahu wa ta'ala kanila. Uno pembeta sin Allah ta'ala.
Ghafiriz zambi wa qabilit tawb. Mangangampun sin dosa. Tumatay ma sin pangayo. Sin pangayo sin ipon niya, magada kabayaan niya. Ang panakitan niyo baitaan, syadidil iqab. Insiksa sin Allah Ta'ala ha mga sila nagtakabur. Ha mga sila nang liula kada kabayaan sin Tuhan. Ha mga sila ri mangayo kamaapan patuhan, di mangayo taubat patuhan, iban papagkahin nila. Syadidul iqab. Makusog, iban malaggo, impaniksa sin Allah Subhanahu wa Ta'ala kaniya. Firman niya kay wanan ayat, wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Hisiu-siu hindi mangayo kaampunan, hisiu-siu hindi magtawbat patuhan, hisiu-siu hindi magpamaap pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, naglaog singgin hawabaran. Lilingon na to pa kanya mga anak po. Bang na to wala dakyalaugan imbaran na to. Inlaog sa lago-lago. Diaak siya sintuhan papagtawbaton. Diaak siya sintuhan pangayo, mapamangayo, kamaapan. Wala niya hinang inyad to. Naglaog na siya sinlaog hilaw-hilawan. Dahil di hadun niya sambil paadlaw akhirat. Sinang laog. Liugan siya sintao, baran niya. Liugan niya, imbaran niya. Yan niya, imbaran niya. Hantara niya, ibang sintuhan niya. Nabiya din na isab. Laugan niya na isimbaran niya, tudyo papagkahin niya. Ampain sa ita na mo tuwing kabayaan. Dahil nga sa babianin wasihat sing kanabihan, dahil nga panagnaan sambil pahinapusan, di kita niyo papaglaugon. Di kita niyo papaganyayahon. Sa rawa, inipapataod ka to taniyo magpangayo kaampunan, magpangayo kamaapan, hantara sin iwan Tuhan, iwan hantara niya pagkain. Ayaw na magtagad, maabutin Ramadan. Ayaw na magtagad, maabutin Haylaya. Ayaw na magtagad, subay na siya maabot papagadyan. Nagtatagad in Tuhan, sin nagdusa sin adlaw, hari pamarum. Nagtatagad in Tuhan, sin nagdusa sin duum, hari papamaadlaw. Ghafirid jambi, wa kabilit tawbi, syadidil iqab. Uno pembeta sin Allah Ta'ala, jit tawli. Magdihilin Allah Ta'ala karayawan. Magdihilin Allah Ta'ala kamaapan. Sindum iban sinadlaw. Si mangayo sindum yaw nagtatakan. Sabi adagbus way mangayo. Inti maud na ngayo biyahon patao. Ti maud man in tao mga ngayo hatao, yastulan na imang dirihil, yastulan da imang ngayo. May tayan yastulan da imang dirihil, sinin siya mang dirihil. Sabab mabuka na siya maubos. Mabuka na siya kaubusan. May tayan yastulan sindihilan na siya. Sabab tiyo-tiyo da indihil kaniya. Sa bangyan na ngayo patuhan. Bang dihi karihil di kaniya. Hirihil da sin Allah Ta'ala kaniya. Hadlaw ka na ka.
mo yan, mga anak po. Zil ihsan. Pita sin Allah subhanahu wa ta'ala yung katan karayawan. Ingkatan nikmat. Ingkatan ikasambo sing kabuhi mo iwan sing kamatay mo. Biyay ta kato tanyo sin Allah ta'ala. Sa kanda siuyan. Alaman amana summahtada. Pamanga sila nagparat saya patuhan. Pagubos miarad sila sin pamando, sin hidayat, sin atulan kabayaan sin Tuhan. Bukunin iarad nila, kabayaan sin napso nila, kabayaan sin syahwat nila, nag-uusog-usog sila. Di hadunya, di kapag usog-usugan, hadlaw ka na kana. Yan, mga anak po. Na uno pembiyata sin Allah Ta'ala. La ilaha illahu. Na, pag nagsaksi ka. Paglapal ka sinlapal, way mapatut. Pagtag-ipunan sa bunal-bunal, tunggal da in Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimatut tauhid. Kunsi sin sulga, di na yung tao rumasing kunsi sin sulga. In pamulan siyang sinjunjungan alayhi salatu wassalam katutan niyo, ya ampun nendusan niya. Sarawa, maglapal siya sing kalimatus tauhid, sing kalimatus syahada, maka mataud, sindumiwan sinadlaw. Naing kita niyo bihaon, bukun makamataod, makaway. Dahil nga sabab yan, ay kita niyo mainu-inu, may tayo ni magtataw din tao mabungis, may tayo ni magtataw din tao yaastulan, sin mataw din pagkaon, mataw din pag-inom, mataw din badyo, mataw din kauunahan niya, sobra-sobrahan, sa kawa, di makaibadat marayaw, di makapagtabaro, pakabayaan sin Allah Ta'ala pamarayaw. Unin sabab niya. Tiyo da kumanin maglapal sin la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Bang tiyo na naglapal, tiyo din nag-amal. Bang tiyo din nag-amal, di na sila makaatuha syaitan. Sabab imbiyata sin syaitan patuhan, hindi niya kaatuhan, illa ibadaka minhumul mukhlafin. Amura mga ipon sin Tuhan. Kaya ulungan sin Tuhan. Kaya kasihan sin Tuhan. Kaya ridaan sin Tuhan. May ta sila kaya kasihan. May ta sila kaya ridaan. Sabab sin wala na bugto in palsugpatan nila patuhan, sindum iwan sinadlaw na hinang nila insalakan, kabayaan sintuhan, wala nila pindahan, doon da sila hasalakan sintuhan, hapag iman, iwan hapag ibadat, iwan makad kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Mga anak po at tiranan, kisah masa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, waktu siya Makkah nagpasampay sin pag-agama. Aun na miyagad, aun na wala miyagad. Aun na miyagad, timatagad sin karayawan. Hamuk wasa, amuk masa.
Qalat Quraish lirrasul sallallahu alaihi wasallam. Nagkabtangan ng mga Quraish para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maita sila nagkabtangan para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sabab aong kita nila. Aong kiyabahunusan nila. Wala nila kita, hawala paruunin nabi. Wala nila kiyabahunusan, hawala paruunin nabi. Doon manin nabi. Nanawag-tawag na siya papanawag-tawagon na siya sin Tuhan, aw nakita nila, aw nakiyawahunusan nila. In kita nila bunal, in kiyawahunusan nila mabunal. Uno yan Tuhan, in pamung nila. Ud'u lana rabbak an yaj'al lana as-safa jahaban. Unin agi si mga Quraish sa Rasul sallallahu alaihi wasallam, pangayo kolong narwa apatuhan. Para kamu, para kandasyo pa Quraish, impangayo mo patuhan. Para kamu, hinangon niya na kamu inbud sa payaon bulawan. Amo na tuan, yung paglingukan sin dunya biyawon, magpatauran bulawan, magpatauran sin. Yung kay banan at manakainu, piyawlong na yung bulawan na sa umsimbay, hipaluwimbay. Kay banan manakainu, piyatulong na yung bulawan, hatampat, hipalong ka din tampat. Nalubusad dyan bay, nalubusad dyan tampat, wala da nakabak. In nakabak da, amurain maingat. Na, unin pa mong si mga Quraish, para Rasul sallallahu alaihi wasallam, pangayo kau patuhan para kamu. Uno, pangayuan na patuhan, imbud sa payaon, aming pagtatawapan, ay pagsasaihan, sa pa iwan marwa, hambuk sa diyempiang ayo, amin bud sa pa, pangayuan na lang na, pahinangan na kamu bulawan. Nabangyad tulong na mahinang na bulawan, pa in asbaha zahaban, ittaba na ka, magkahagad na kami kay mo, magad na kami kay mo. Di kuno mga tuan, na, unin na hinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, pada'a rabba, nangayo siya patuhan. Pag-ubos niya nangayo, paatahu Jibril alayhisalam. Piara tong sinallahu ta'ala maung kaneng Jibril. Pagdatong si Jibril, pakala, inna rabbaka yukri'uka salam. Intuhan mo, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nagparakay mo salam. Kay mo ibang paummat mo. Wa yakun iwan nagpalmanin Allah Ta'ala in syi'ta. Bangka umabaya usbiha lahum sapa jahaban. Bukun mahunit patuhan hinangun niya na in pangayo niya to imbud sa payaon bulawan. Sumagawa. Paman kafara minhum, hisiw-siw magkupur, sinhinangon na kanila, imbud yaon bulawan, sa magkupur pa sila, ajabtuhu azaban la uajibu ahadan minal alamin. Hinangon ko na kanila, imbud yaon bulawan, sa apabila magkupur kanila, siksaon ko sila sin siksa, wala pa kaya siksa manusia din kan Adam sambil pamasa ini. Baitay sila. Yan tinambu. Wa in syita. Bangisab ka umabaya,
Fatahtu lahum babut tauba war rahmah. Ukabun ku kanila dua lawang. Lawang pag-ampun iban pagmaaf, iban lawang pagkasi iban paglasa. Kala inarisin Rasul sallallahu alaihi wasallam, bal babut tauba war rahmah. Lawang pagtaubat na, lawang pagkasilasan na, hibay tak kanila. Nakumpas niyo mga tuwan, bang nahinang buod. Bang nahinang imbud yung buod bulawan, bukon na mag-ibadat, sambil maghaji, magpapatay, harap madto. Di na makapagtawap, di na makapagsai, magkawa na sadya simbud yaon bat bulawan. Misanin wala panahin ang bulawan bihaon, hat sadya magpatta, hat sadya nagdarasin iPhone nila, sing katantan nila, masasaw na yung pagtawap, masasaw na yung pagsai. Na, iniukab kanila, bukon na hinangun bud bulawan, sa lawiring abud bulawan, sabab paghulaan nila ridto bulawan da, paghulaan nila ridto intanda, paghulaan nila ridto musa da, paghulaan nila ridto kumala da, piagngangan nila rin di, aktual na ridto hadlaw kana. Kakawa, papagtaw bata sadya sila. Kakawa, papagkasila sa hadya sila, ukarain lawang yadto, rapirid zambi, wakabilit taw. Inallahu ta'ala, baing ampunon, iban baing lasahon. Amo yan, mga anak apo, ing kagunahan na tubiyaon. Kawan, tagupat ka dyan. Sababing syaitan, yan, di humali, papag-igilon, papagjangkihon, papagsunugon, in atay iban atay, papagbusulon, in iban sinu, biutigan na, wala na tuhadya kaingatan, biusulan na kita niyo, biutigan na kita niyo, sabab sin syaitan di mabaya, sin makapagtawbat kita niyo, sin makapag-ampuni kita niyo, di mabaya in syaitan, sin makapaglasalyasahi, imano siya, biya sin paglasa, sin panagnaan manusia, hi Adam kay Hawa, suway makabalik pabiyad tutag na. Aturayan mga anak po. Na, damikian, baita si mga sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kato taniyo. Kaya nga sabab yan, in Rasul sallallahu alaihi wasallam, biulan sangan kita niyo. Ingkari na mulan sang kato taniyo, inagisin Rasul sallallahu alaihi wasallam, baugburin niyo inahinang ko ini. Aming kita niyo ini. Iwan baugburin niyo inahinang si mga sahabat ko ini. Imasa na to ini, bang di makad to pabiyay tayad to, magduruhon ng kalingugan, magduruhon ng pagigil, magduruhon ng kalaungan, magduruhon in problema. Di niya na mahalulay simbaran niya, di na mahalulay simpagkahin niya. Sabab, nagtipo na mano siya magkahi, nag-akka na mano siya magkahi, tiyay kuran nila in kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Uno yan tuwanin baita kato taniyo, sin sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Unzuru ila sawabillah, unzuru ila jajaillah, wala tanzuru ila sawabin nas, wa ila jajain nas. Aturun na to, intutong basanday nga Tuhan. Katong basanda ba sintuhanin ninang nato ini? Ayaw sadya kita niyo umatod, paririhilan sintao, patutong basan sintao. Nabiha untuan, atod na sintao, paririhilan sintao, bukon na atod, patutong basan sintuhan.
Nakulong naman to kanya, di na magpangdihil. Imang dirihiliwan sindirihilan barhajat sila harap patuhan. Pangin himarap na amat tintao. Pakabayaan sin Allah Ta'ala. Tuhan, Allah Ta'ala nagbabaya-baya. Hamang dirihil, iwan sindirihilan. Way roon hamang dirihil, wang bukunding hatuhan, way kanila. Piya ngandulan sadya sila sintuhan, piya laway sadya roon kanila. Na, wang nila klimon na kanila na, marugal da imang dihil, malugal da indirihilan. Nabangyad tuloy nga Tuhan, makuyagin ng dihil, makuyag da indirihilan. Taniyo mga anak po, magkagunahan kita niyo masanap po. Unzuru ila sawabillah, wala tanzuru ila sawabin nas. Aturan niyo indirihilan sintuhan, bang kamukarihilan da. Ay kumu mag-ato daririhilan sintao. Dihilan kawiyaon, konsum, di na ko karihilan. Sababing kahalan na to biya bula, magligot. Ingkahalan na to biya bula, tibulong. Nagkapinday kahalan. Sakawa bangkitan niyo miya kada kabayaan sintuhan. Napinda ing kahalan sa yaon da kita niyo kahalan kabayaan sin Allah Ta'ala. Amo yan mga anak po. Na unin beta kato tani. Walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin. Pagman ngadto sin Allah Ta'ala. Amo at timbaugbog si mga bariman, hamasasin nabi, paurulon kita niyo. Ing kabasaran, ing katinggihan, ing karayawan. Yad turing hatuhan, harap mon panabi niya, iwan niya un mga miya magad kanila. Nawanging kita niyo hamasa na to ini. Agarun na to yung kabayaan na to. Iwan agarun na to yung kabayaan sin pagkahinato. Wala doon yung pangagadtan niyo. Hakabayaan sin Tuhan. Piyarani hanabin niya. Iwan wala doon. Hamang sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amuin biyaita sin Allah Ta'ala. Makuyag sila patuhan. Sa lawing kuyag sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na biya na sinji matuhamasa na to ini. Mga anak ka po, in marayawra, amurin barima. Inusog marayaw riya dunya, amurin barima. Inusog marayaw, hadlaw ka nakara, amurin barima. Maita, al-izzatu fil Islam. In katinggihan, in kabasaran, in karayawan, dunya, iwan adlaw akhirat, yaunda hanagaagam-hagam Islam. Maita, salamatul qalb. Malanuin atay nila. Salamatul aqli. Malanuin akal nila. Salamatul fikri. Malanuin pikilan nila. Nagbabay tayo Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aon patahunan hauling zaman ini, mag-akal na hadde manusia. May ta mag-akal na hadde manusia, sabab di na sila umatwa saitan. Panagnaan suratul Fatiha, pagikarwa suratul Baqarah, yaun biita sin Allah Ta'ala mga ngakal. Yukhadi'una Allah walladhina amanu. Akalan nila yung Tuhan, tipuhon nila yung Tuhan, tipuhon nila pa yung bariman. Yari na masa na ito initimauding pag-akal, imang pagtipu. Di nila ra kaakalan yung Tuhan. Di nila ra sambiling bariman, kaakalan. Turayan mga Tuhan, dahil nga sabab yan, magkagunahan kita niyo maun pakabayaan sin Tuhan. Di makaraos.
Di makaraos mang lubong. Sabab yaon kau hakabayaan sin Tuhan. May tadi kau karausan lubunghon. May tadi kau karausan tipuhon. May tadi kau karausan akkalan. Malanuin atay patuhan. Ang payanlaw na, kuwan ba malano sin atay ko ini maun kayo. Suara niya sadya. Subay, harap patuhan muna. Yawma la yanfa'u malun wala banun. Aun hambuk adlaw. Di na makarihil kamumpaatan insin. Di na makarihil kamumpaatan inunu. May tayad tuli na makarihil kamumpaatan. Sin amo na impiag bulok binisan niya. Sin amo na impiag sangsaan na rumiwan sinadlaw. Sabab ka na wala duhuning kabayaan sin Allah Ta'ala. Hambuk da kuman, hisangun na to sadyain kabayaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakatan da akan iwan nakatan liangan. Na, malanuin atay, malanuin akan, malanuin pikilan, di sila matipo. Na murah-murahan mga anak po. Makalamud kita niyo hadto. Bang kita niyo nakalamud hadto, Ridar Rahman, kalasahan kita niyo sin Allah Ta'ala, sa lugay taniyo buhi, damikyan, magduruhon illa sa kato taniyo sin Allah Ta'ala, adlaw ka na kana, sabab tiyataramahan kita niyo, sin tiyo sacrifice taniyo riya dunya. Napatubtubon na mo nito, miyabot din waktu, salam kasila sa namo, ang mga anak po, yan natirana. Mumuson na to, injasyad na to. Mumuson na to, inyawalihan na to. Kapag mumus kabayaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, magtibuok kita niyo, magtaayon kita niyo, hakabayaan sin Allah Ta'ala, hani matyanog hara diya kato taniyo, pakayon na to, pahikasan niyang kato taniyo dunya, iwan na adlaw akhirat. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد وأن يجعلنا هداة مهتدين وأن يجعلنا من الفائزين وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم ربنا نسألك إيمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر ننال بها شرف كرامتك في الدين والدنيا والفوز بالجنة والنجاة من النار. سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على خير خلقك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.